असांजे हिन जोत जलाइण जे लाइ सॾु कंदसि असांजे मान वारनि श्री काउंसल जनरल श्री प्रभु दयाल खे। उन खां पहिरीं मां अर्ज़ु कंदसि त श्री राम बख्शानी, श्री नारी सावलानी, श्री मोहन गियाहाणी मथे मंच ते अचनि ऐं श्रीमती वीना बख्शानी, श्री प्रभु दयाल ऐं संदसि धर्म पत्नी कोन आई है शायद, ओके, श्री प्रभु दयाल खे मथे मंच ते वठी ईंदी त असीं हिन प्रोग्राम जी शुरूआत कंदासीं जोत बारे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी आदिपुर गांधीधाम जे संगीत कंवर कलाकारनि जे तरफ़ां तव्हां सभिनी दुबई जे सिंधी भाउरनि ऐं भेनरुनि खे लख लख वाधायूं। आंधीअ में जोत जलाइण वारा सिंधी, खाक के सोन बणाइण वारा सिंधी। सिंधियुनि जो इष्ट देवता उडेरोलाल, झूलेलाल, अमरलाल, वरुण देवता जो अवतार। असीं सिंधी झूलेलाल खे पंहिंजो इष्ट देव इन करे मञींदा आहियूं जो हज़ारनि सालनि खां असांजा सिंध वर्की भाउर ॾेसावर सां वापार कंदा हुआ। माल जा ॿेड़ा भराए 6 महीना ॾियारीअ ॾिठे जावा सुमात्रा त हेॾां अदन इस्तंबुल तरफ़ वेंदा हुआ। संदन वञियूं घर वारियूं दरिया ते अखो पाईंदियूं हुयूं, बहिराणा कढंदियूं हुयूं त शल संदन घोट सुख सां वापसि घर वरनि। त अहिड़ी सिंधु वर्कीअ जी वनी कीअं थी दरिया शाह खे अर्ज़ु करे, इल्तिजा करे त मुंहिंजे घोट जा ॿेड़ा तार, किथे उहे तूफ़ाननि में अटकी पिया आहिनि। हे लाल साईं, हे दरिया लाल, तूं मुंहिंजे घोट जा ॿेड़ा तार। असांजे सिंधियुनि जी तमामु आगाट्री सभ्यता आहे मोहन जे दड़े जी, इंडस रिवर सिविलाइज़ेशन जी। दुनिया में आगाट्री सभ्यता आहे। मां सम्झंदो चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया खां बि आगाट्री आहे। ऐं असां सिंधियुनि खे पाण ते फ़ख़ुरु हुअणु खपे, सिंधी चवाइण में फ़ख़ुरु हुअणु खपे, सिंधी ॻाल्हाइण में फ़ख़ुरु हुअणु खपे। असांखे सिंधी सॾाइण में, सिंधी ॻाल्हाइण में कंहिं बि शर्म जो अहसासु न करणु खपे, पाण फ़ख़ुरु करणु खपे त असांजी जाति तमामु आगाट्री अवाइली जाति आहे। मोहन जे दड़े जी इंडस रिवर सिविलाइज़ेशन जा असीं वारस आहियूं। सिंधियुनि जा तव्हां गुण ॿुधा। सिंधी वर्ल्ड न्यू ऑर्डर खे हिकिड़ो वॾो सबक़ु सेखारे सघंदा आहिनि। सिंधी कम्युनिटी 100% लिटरेट आहे, इहो असीं फ़ख़ुर सां चई सघूं था। सिंधियुनि हर मुल्क जे इकानमीअ में तमामु वॾो रोल अदा कयो आहे। जिते बि विया आहिनि सरसब्ज़ बरपटनि खे बाग करे छॾियो अथनि। एॾियूं असां सिंधियुनि में ख़ूबियूं आहिनि। पोइ बि असां सिंधियुनि खे सिंधी सॾाइण में, घर में सिंधी ॻाल्हाइण में शर्म छो थो अचे, इहो सुवाल पाण खां पुछूं जॾहिं असीं एतिरी कल्चर्ड क़ौम आहियूं। श्री राम बख्शाणीअ खे मां अर्ज़ु कंदुसि त दादा मेहताणी जेके असांजे विच में आहिनि, असांजो सौभाग्य आहे हुनखे मथे वठी अचनि। दादा मेहताणी, डॉक्टर मोती प्रकाश, असांजो बुज़ुर्ग श्री विक्योमल हिते वेठो आहे, हुनखे बि अर्ज़ु कंदासीं त महिरबानी करे मथे अचे। हीउ हिकिड़ो ख़ासि मौक़ो आहे। रवाजी तरह असां जी ही कार्रवाई एतिरी मुख़्तसिर थींदी आहे। ऐं हाणे मां मिस्टर राम बख्शाणीअ खे अर्ज़ु कंदुसि त हिन कार्रवाई जी शुरूआत करे। श्री राम बख्शाणी। चेटीचंड अॼु असीं मल्हाए रहिया आहियूं। तव्हां सभिनी खे चेटीचंड जूं वाधायूं हुजनि। हिकिड़े पासे ख़ुशी आहे त जेके भाउर ऐं भेनर ॿार हिते असांजे विच में आहिनि से हिन प्रोग्राम जो मज़ो वठी रहिया आहिनि ऐं केतिरा ॿाहिरि बीठा आहिनि। दिलि में सूर अथऊं, ख़ुशी बि अथऊं त तकलीफ़ बि अथऊं त सॼी सिंधी जाति जेकॾहिं अचणु चाहे त हिते दुबई में अहिड़ो को बि हाल कोन्हे जंहिंमें हू समाइजी सघे। अवल ख़ैर ॿिए साल ताईं जेकॾहिं को ॿियो हाल
ठही रास थियो या को शायदि मैदान मिलियो त ओॾे वेंदासीं। असांखे ख़ुशी आहे त अॼोको प्रोग्राम गांधीधाम जी संस्था सिंधवाला जी, जेका सिर्फ़ु हिकिड़ी संस्था आहे क़ौमी सतह ते, त सिंधी सभ्यता ऐं सिंधी साहित्य खे तवजो ॾेई रही आहे ऐं उन जे बारे में तव्हां कुझु भाउ लक्ष्मी खिलाणी खां अॻु में ॿुधो आहे ऐं ॿुधंदा रहंदा। त मां अॻियां वेंदुसि। भाऊ हाणे भाऊ ई चवनि, सिंधी में असीं चवंदा आहियूं प्रभु दयाल ॾांहुं। असांखे ख़ुशी आहे ऐं थोराइता आहियूं जो वक़्तु कढी श्री प्रभु दयाल असांजे विच में आयो आहे, असां सां गॾु रहियो आहे। हिकिड़ो सिंधी में पहाको आहे, माण्हू मिरियो ई न माण्हू, पखी मिरियो ई न हंज, कंहिं कंहिं माण्हू मंझि अचे बुहे बहार जी। सो असांजे प्यारे काउंसिल जनरल में बि हमेशह बहार जी बूअ पे आई आहे। हिन सॼी हिंदुस्तानी क़ौम खे, सॼी सिंधी क़ौम खे हिते पंहिंजे ख़ुशबू सां सिंगारियो आहे। हाणे इहा ॻाल्हि त असांजे भाउ प्रभु दयाल कोन सम्झी, ऐं जीअं त हीउ सॼो मांडाण श्री प्रभु दयाल लाइ आहे, तव्हांजी मोकल वठंदुसि त हिन खां पोइ हीअ कार्रवाई जेका थोरी सी आहे सा अंग्रेजी में हलायां। आप समझ गए? Honorable Council General of India, Shri Prabhu Dayal, I just mentioned the quote in Sindhi about you. Although I may not be able to translate verbatim, but it meant that all people are not beautiful and all birds are not swan. Some people, they go away with the fragrance, a rosy fragrance, and that is what you have done. It is said that God makes the men his instruments, and then men are chosen by him to represent him. Our dear Prabhu Dayal is a chosen instrument of God. It is a boom to Indian community here that 3 years ago, a little over that he was sent to this place. In such a situation, a person with sincerity and sympathy for mankind is with us, and all these years, the way he has served the community with so clean heart, Mr. Prabhu Dayal, for decades to come, you will be remembered and remembered. Few days ago, Mr. Hari Prasad Chaurashia, that flute artist, was in town, and he started his program, his concert, Vaishnav Janato Tene Kaiye Peera Padai Jane Re. I don't know how he thought of that item, but I am sure he definitely meant Mr. Prabhu Dayal, because he knows the peer, the difficulties of the people. I still remember when amnesty scheme was declared by the government of Dubai, how thousands of people outside the consulate were suffering. Of course, many people from Dubai, they
helped the consulate, but it is nothing which could be done without the leader. And with such a minute precision, he organized the exit of all those stranded brethren. I feel if there's any message to be reached to the government of India, they would be getting this. You will all agree, friends, that diplomatic relations of India with this country have been established for more than 2 decades. And this is first year, this is first Consul General, this is first diplomat who has elevated the image of Indian community culturally. Indian community has always been projected as a business community. They have been always projected that they come here, make money and go away. And he, in his own singular capacity with the help of people, has been able to call luminaries like Mahendra Kapoor, Manna Dey, Hari Prasad Chaurasia, Mamta Banerjee, Anila Sundar, Anup Jalota, and I am told that in next few weeks Pankaj Udas is coming, and if God wishes, even Bismillah Khan may come. And that entertainment thank you. And all those are available to people free of cost, of course, within the capacity available. And by doing that, he has proved सारे मन के एक धागे में बंधे फिर ही माला बने, एक एक मन का अलग रहे तो उसका मोल घटे. He has tried to improve the image of Indian community in this great nation, and I am sure when he leaves, we don't want him to leave, when he leaves at all, he will leave proper guidance for his successor also. His full name is, as you know, Prabhu Dayal. Prabhu is always Dayal, and he is leaving us. None of us would like to leave him, but then sometime I feel God and government is alike. Nobody has control over them. We would not like him to go, but there is a quotation in Sindhi, जेका वणे थी सा बने कोन थी, जेका बने थी सा वणे कोन थी, जेका वणे थी ऐं बने थी सा वरी हले कोन थी. So वणे कोन थी पर बनणी आहे. Mr. Prabhu Dayal has served the community with pure heart, and on behalf of all of you, all the Sindhis, inside, outside, and sitting at home, we would like to present him a small token. It is Jhulelal. And I would request Mr. Murij Manganani to present on behalf of the community this deity of Sindhis to Shri Prabhu Dayal. I am told this is made of 24 karat gold. So it's pure. It's a pure gift for a pure person. I only hope that the goldsmith who has made it has given us correct information. Now I will request Mr. Murujmal to present this on behalf of the community. May blessing of Jhulelal be with you, your family, and all over, Mr. Prabhu Dayal. I will also request Mr. Murujmal to present the traditional pakhar
and coconut to Mr. Prabhu Dayal. Without that, now after that I will myself take the pleasure of presenting Pakhar to Dada Mehta. And with that, there is a small memento on behalf of a whole Sindhi community for him. Some of you may not be knowing, there are 7 states in UAE and all the 7 states have different color of sand. And this has all the different color in the frame. So by presenting this memento to him, we are presenting the memories of whole UAE. Now I will request Dada Mehta to put Pakhar, the traditional Pakhar and coconut around Dr. Moti Prakash. He is the creator of our signal song Aandhi Mein Jyot Jagaine Wala Sindhi. Dada, you take 1 minute view, huh? Dada will again bless by Vikyomal, our great grandman of Dubai, who now lives in India most of the time. In spite of his not very good health, keeps on moving, keeps on doing wonderful job, and by that way he has created the wonderful image for Dubai. Now I'll request again Dada to felicitate Mr. Murujmal Manganani, again another old timer in the same level of by Vikyomal, for Sindhi literature, for Sindhi culture. His contribution in the development, in the progress is very, very remarkable, and I'll request Dada to felicitate Mr. Murujmal. I think I'll start from there. Now Dada will felicitate Mr. Nari Saulani. His surname is Saulani, but I call him Salwani. If there's any problem, he is the person to solve. And let me tell you all that I may be standing on the mic, but if at all, the major contribution in this program is of him and Mr. Mohan Gehani, who is going to be felicitated after him. Dada will felicitate Mr. Mohan Gehani. And finally, Dada, your favorite Veena, also waiting to be felicitated, and I would request you. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your patience. Our dear Consul General, Mr. Prabhu Dayal, to address us. Thank you. Mr. Ram Bakshani, ताई मेहरबानी करे मिंट तरसो मां चाहींदुसि त दादा जिन बख्शाणीअ खे बि पखर सां नवाज़ीन। राम बख्शाणी मेहरबानी करे अॻियां अचे। जी हाली हिकिड़ो छाकाणि मां माइक जे ईंदो कान आहियां जी तीअं असांजी पिटू खे इहा वेनिती आहे जी त अहिड़ा लाल ऐं सुपिरियूं पैदा करे जी जो संसार में जग जो कुल जो ऐं संस्था जो नालो रोशन कनि। उमेद सभिनी ॿुधो दादाजिन जो चवणु हो त छल लाल छल भॻवान अहिड़ा लाल पैदा करे
जेको हिन जग जो ऐं हिन जातीअ जो उद्धार कनि ऐं अहिड़ा ॼमंदा रहनि शर। हिकिड़ी ॿी तारी ज़ोर सां वॼायो लाल जी। तव्हां जहिड़ा साईं। हिन लाल लैम्सी वारो। न सिर्फ़ु एतिरो पर असांखे प्रभु जे दर ते इहा निमाणी वेनती आहे त प्रभु दयाल जेका जोत जॻाई उन जी रोशनी असां सभिनी सिंधियुनि जे घर में रहे। असांजे काउंसिल जनरल श्री प्रभु दयाल जेका जोत जलाई उन जी रोशनी हिक हिक जे घर में ऐं हिन जग में जगंदी रहे, इहा ई अरदास आहे। हाणे मां अर्ज़ु कंदुसि बाबू प्रभु दयाल खे त ॿ अखर पंहिंजा चवे। भावरों ऐं भेनरों, चेटीचंद ऐं नए साल जूं लख लख वधाइयूं, करोड़नि वधाइयूं, अरबनि वधाइयूं। तव्हां जी वॾी वॾी महिरबानी के हिन मौक़े ते मूंखे घुरायो अथव। मूंखे दुबई जे सिंधी जातीय के लिए तमाम इज्जत आहे जे पंहिंजी मेहनत और पुरुषार्थ से एतरी कामयाबी हासिल कई आहे। मां तव्हां खे चेटीचंद जूं वाधायूं ॾियां थो। हाणे कुछ ॻाल्हायां अंग्रेजी में। Most respected Dada Mehtani ji and my dear friends from the Sindhi community. At the very outset, I would again like to wish all of you all the very best for the Sindhi New Year and on this most auspicious occasion when we are celebrating Cheti Chand. It is a matter of great pride for everyone here in Dubai that this occasion is being graced by Dada Mehtani, who is a saint and a philosopher, not only for the Sindhi community, but for all Indians everywhere. We are grateful to you, sir, for having spared your time to be present with us on this auspicious and happy occasion. I wish to also congratulate the organizers of today's program for having arranged such a large get-together with the attendance and participation of all Sindhis. In particular, I would like to congratulate Mr. Ram Baksani, Mr. Muraj Magnani, Mr. Nari Saulani, and Mr. Mohan Gihani, who have taken so much pains and spared no effort to organize such a large get-together. I'm also greatly touched by your gesture of honoring me and felicitating me on this occasion, and for particularly presenting me this beautiful statue of Cheti Chand Jhulelal ji. It was mentioned that it is 24 karat gold, it is pure gold, but then from the Sindhi community, everything is pure. I may mention that very often I have to light the lamp. Sometimes the oil is sunflower, sometimes it is corn flour, but at a Sindhi function, it is always pure ghee. It was mentioned that I have tried to serve you in a variety of ways. It was referred to that during the amnesty, I piloted the exodus of so many Indians from here. But believe me,
I could never have done anything without your help. We are a team, the consulate and the community. And if we work together, then no task is difficult. You gave me your cooperation, and that is what enabled me to overcome the biggest obstacles. I would request you to continue giving that kind of support to the consulate in the future years also. It was also mentioned that during the last 1 year or 2 years, we have organized many cultural programs for you. It is not just to celebrate the golden jubilee of the country's independence, but also to reaffirm our culture, our belief that we are Indians and that we are proud to be Indians. I, as a Consul General, don't take it as my responsibility only to renew your Indian passport. That even a clerk can do. No effort is required, no imagination is required for that. I take it as my responsibility to always renew your Indian identity. And for that, you have helped me. The list of programs that has been organized by the consulate is very long, but the important thing is it has been organized with your help and with your financial support. If the community and the consulate continue to work like this, then no matter where we are, we can raise our heads very high and proudly reaffirm that we are Indians, and we are proud to be so. We are proud of our culture, we are proud of our heritage, and no matter where we are prepared to exhibit the best that we have for everyone. I do not wish to take too much of your time. I want to once again thank the organizers of today's function for felicitating me and honoring me on this occasion. And once again, I congratulate you all on this auspicious occasion. Lakha lakha vadaiyon. Thank you. दोस्तों, विरांगे खां पोइ इहा असांजी तमन्ना हुई त जॾहिं जॾहिं असांजा ॿार जिते गॾजनि, असांजा वॾा बुज़ुर्ग विचोली टही वारा जिते गॾजनि, त उन्हनि खे इहा यादगिरी पवे त उहे कहिड़ी सभ्यता जा वारस आहिनि, हुन जी तारीख़ कहिड़ी आहे, उहे किथां आया ऐं उन्हनि जूं रस्मूं रवाज कहिड़ा हुआ। असांजी सभ्यता 5000 सालनि खां पुराणी आहे, मोहन जे दड़े खां बि अॻिजे। उन सॼे अहवाल खे 128 सुफ़नि में समाइण जो जेको करिश्मो मोहन ज्ञानी कयो आहे, सो निहायत दाद जे क़ाबिल आहे ऐं मां उनखे वाधायूं ॾियां थो। मूंखे उमेद आहे त मोहन ज्ञानी हिन खां वधीक मुलाहिता किताब लिखंदो ऐं सिंधी जातीअ में अहिड़ा माण्हू पैदा थींदा जेके हुनखे मदद कंदा, जीअं असांखे पंहिंजे कल्चर, पंहिंजे सभ्यता, पंहिंजे ॿोलीअ, पंहिंजे तारीख़ जी वधीक ॼाण पवे। महिरबानी। अॻे ज़माने में हूंदा हुआ राजाऊं महाराजाऊं जेके साहित्यकारनि जो, कलाकारनि जो सन्मान कंदा हुआ ऐं उन्हनि खे इनाम अकराम ॾींदा हुआ। ऐं अॼुकल्ह असीं आहियूं जेके पंहिंजनि जो सन्मान कयूं था ऐं उन्हनि खे हिमथायूं था। असांजो फ़र्ज़ु आहे त सिंधी किताबनि खे वधीक ऐं वधीक हिमथायूं ऐं पंहिंजे ॿारनि सां पंहिंजे घर में सिंधीअ में ॻाल्हायूं। शाह साहब जो कौल आहे, अखर पढ़ अलफ जो वर्क सब विसार, कर तूं उजार पन्ना पढ़ंदे केतिरा। काउंसिल जनरल हींअर हिकिड़ी ॻाल्हि चई त सिंधियुनि जूं दिलियूं सोन वर्णियूं आहिनि, 24 कैरेट गोल्ड आहिनि। असां शाह साहब जो इहो कौल अपनायो आहे, पंहिंजे अंदर खे उजाड़ियो आहे। इहो ई कल्चर आहे। जॾहिं असीं पंहिंजी सेल्फ डेवलपमेंट करियूं था, अंदर खे उजारियूं था, इन खे ई कल्चर चयो वञे थो।